Mathaja makai nyuma ya Minista wa Urimi Kenya Mithika Linturi gwikira wira nebwa kithima kwinjwa iri njira ya gutethereria kiri wandi bwa mite Murandi John nijurikite kwambirirwa akiaria igoro ari ntere Chanchiro CS Linturi na arekire wira ne ati ngugite kambirirwa untu buria burikithitwe na gutiga akari na wiru bonene roye rowa kuma royo kano robo mashini ke ya kuinja roye ke anine ke au kenda bumenya ke utokua njori nekorie Eje ni migambo ya Minista wa Urimi Mithika Linturi ntuku ya igoro kiri mambura ja wandi bwa mitega rune ya kurubanjuri ncheke ntere Chanchiro na nande rungurwa mathaa 20 na jana wirane bwawe ibukinyanirite na rwa muthenya ngari ya gutura roje ne kinyire garune eje na kwambiria kurwenja bakiaria na gikeno gikinene akuru banjuri na akari ne bachokete nkatho ni untu ba Minista Linturi kuga na kuthithia rwe kabisa siasa ukija kieni nekera uterwe ari ya sana na Hondas charo roro njo with immediate effect aita company re njarwe eta wahusika na the moment to ya aonda machines chauma nara irare be ya to thimarwe to alogeti point irarwe robatu gwethera rore na agigishira anto but within this locality na njori ncheke tongeretie beye pambia kuinjaro immediately na mbere mo chabani othira machini ra jio kinyangira ondine wa ene machini barara na duare kwe sande togeri pambia kuinja roe na actually as you are talking right now otomuntu atakona ground it's wet roro utoreka kanjo yankatho gi CS Mithika Linturi mnene wetu no nto wikwa iromba ya a na ari uyoria ondaiko eu inkumuromba endele na moyo yu yo tethia ntu ndene migongo yonthe Kenya roro atakudura thai na kinyabo inawa nje bothe bakona roro atakudura wa ne Linturi atometa tonyo meta wamika na toja utokoro tuive tokona Linturi atakudura taroe Minista Linturi na tukugwe mno onto bangu weriti de Alexander Badio okunene nibongerete nibakumugwata mbaruta laingo ya Meru kana wenda Kingpin na tukuwa Murungu endelee omongela ninginkuluki kende endelea utubithia maendeleo maingi ari in future itukurigira nwenga wira tugetha turite ndene Meru rujiro rugekirwa miberethi iria ikarukinyithia kwi na akari kenda barutaira kwa kwi bakiaria ni baugite cukuru amwe na ndithia ciao na nde ikunyontoka na batiri athina kairi gwita ngendo indaja kuchwa thabu eje yes na rawire kinya kitha rwiro nji ground inde ya njori ncheke na windi shedi Mithika Linturi CS na imukoro njori ncheke na rawire obwonka muntu. This is a community project initiated by him through njori ncheke anto bakundorwe within the locality ira tweta corporate social responsibility wetu aombe ututetheria utu support bora tukaomba kwithwa ruru rikiru kwinja tika rugetha ruru stagnant ruithwa rukiona etangi ruithwa runa solar panels alafu ruru connect nya na stima nontu irio gande ne turari kenda kwithwa ruru kaomba utura rukiro public taps chikiro ra stage kulugara banchiru chitura turu nchiru anontu antu baingi be community ne bena thine rui kugenda ruithwa runa access ruturu stage araura antu betha bena public taps banyunyaireo bakinyunyaireo rungi na ruo rwikiro etangine kenda run distributor to the surrounding of the area pipe yu chikinya no na chaknya chivitari nya ba to kithanga to kanywa roi masimo to Linturi bonko ba na simba Nengerekano njega kuma kiri CS Mithika Linturi ate kaoma gote bubote ombeka kuma kiri mutongereria bunkake airitaniritie. Kwa hivyo ameonyeshana ugairi mkubwa sana ya kwamba mukoronjori atua atiera bange batorakua muntu uwa
ateria muntu auga twetera mwaka yonge ukathira, lakini CS ni muntu of high integrity na imugoro Njori naona ndio umairi wa Njori Ncheke na nathi atheceria Njori Ncheke, muntu wa Njori Ncheke atiuga achokera, alisema na kutenda. Maureen Kinya, Wero Wikendi.